Assalamualaikum hurmatli tuğanlar. Kezektagi 2 quruq tomaloqlovchi stanoklarimiz tayyor bo'ldi. Bular stanoklar soatına 50 kilogramdan jo'g'ori quruq chiqaradi. Kimdagi ish boshlaydigan turganlar bo'lsa, o'shalarga da yaxshi variant. Mana qurutma ishlaganlarga da o'ta so'ng. Hozir sizlarga shu stanoklar bir sira ko'rsatib beraman, obzor ishlaganlar narxlarga. Qurutni любой turini chiqaradi bu. Ana tez chiqaradi. Azman do'stim, bu pol avtomatik stanok deb ataladi. Bu da bir adam söz ishlash kerak. Narxida bo'lsa, al to'liq turda avtomatik yani adam ishlab aytadi. Bismillah. Apparatın bazı 80 lira kullanılıyor. Otomatik bazı 700 lira. Dostlar, bunun işleşi şunday. Bu razmerine rezboy dep koydu. Şunday rezbalar çıkarат jana batonlar çıkaratlar. Formalarını ko'rsatib qo'ysangiz, bunday adden жасалат формалары. Almashtırishdan o'ta oңой bo'ldi. Solib turib burabaysiz, mынау шпилкасini chiqarib turib, bu silikon chiqadi, ayretken silikon salib qo'yasiz. O'ta oңой. Az keyinchida buni ko'rsataman. Pauzani turib. Aslında to'liq turda avtomatik turda ishlatib ko'rsatasiz to'g'rilar. Voy, odam ishlashni yo'q, bu yoqqa tushmay salasdan naraqdan quritib toza olasizlar. Oğlum hoş ol. Az gösterseniz kameranı. İşletseniz. Süzmen salın. Haydi. Burada azayıp böyle güç daha var. Bu standımız kompresörle işte. Kompresör komplektasyasına koşulup verildi. Süzme diye turan yerler polni nержавейка тугандар. Но лентасы дагы пишевой болот. Тугандар, чыгып аткан куруктар ушундай болот. Эгер сүзмөнү көп салсаңыздар, скоростной чыгарат. Саатына 50 килограммдан чыгарат да, спокойно элечи. Күнүнө 500 килограмм сүзмөнү курут кылып сатсаңыз 5000 сом пайда калат. Мак. Қолға тоғалақтағандай топ-томалақ жатта бұданчы. Çoğun kişine ezme құрut шығарса да болады бұданчы туғандар. Доставка Қырғызстан бойынша бар. Анан Қазақстанға дағы салып жіберебиз ала тұрғандар болса. Қазақстанға уже көп эле станоктор салдык, буга чейин элечи. Мына тугандар ушундай иштейт бул. Адам иштебейт эле ушу. Сүзмөн салып коесуздар, ушинтип бияка сетке коюп койсоңуздар, сеткеге курут өзү келип түшө берет. Өчүрүң. Сүзмө төгөнүп калды. Стопту басканда өчөт. Мына жашылды басканда жүрөт. Мына регулировка кыла бересиз. Нары бурак, бери бурак. Ушундай станок, мындай электроникалар турат. Бул бузула турган жери тугандар жок деле почти. Бузула турган жери ошол мына датчик, ушуга окшогон нерселер бузулушу мүмкүн. Бирок аны алмаштырып турасыздар, если бузулса, запчастары сатылат базарда. А буну болсо
бузула турган жери вообще жок мунуку. Иштете бересиздер. Өтө простой жасалган бул станок. Ошо туугандар, анан керек болсо ушундай станоктор кайрыла бересиздер, экранга номерлерди калтырабыз. Кызыксаңыздар келип көрсөңүздөр да болот. Азыр в наличии ушул 2 станок бар. Чала бериңиздер.